Забери меня, забери меня с собой. Дичь Борич Гажанаишьес. Это Гарик Бурита. Дорогие мои земляки, я жду вас на нашем концерте 13 июля на Шарканской земле в усадьбе Толбабая на Open Air Эктоника. Будет хорошо. Счастья, мира вам. Шутбурна тупоса улон тюредлы. Предпродажа билетов на сайте kassir.ru и в группе ВКонтакте ВК Эктоника. Информационный партнер — телерадиокомпания «Удмуртия». Sădleș, moz mâsa bâde scâlio Che gioșarlă ugliu că montum zejua Văjmăjua și-n vuzareș Tot valta șudonežit Câl-ios trozghes ujan Nel-ios sădleș utjomon mugor mekeno Kejit șurieu lășlul meu Șet pișcălișe Oi cât ce veș Viri păje Nălău ghijenieșit Câl-ios trozghes ujan Și-n vuașchiz no noș Fialca și-așcă ias Ușchem pus-ios în unel Pișten puțchis Ana e ghidăr ias No și-n mă-șchem nălaș Câși no balanu dic Și-amen bărdiză Беречук на вань мислу і спориш Вильбую йошетини мон кулемнер Зорен мішкос, нош марешос Плащулен щулем лежит Câl-ios trozghes oskon Și-n vuașchiz no noș Fialca și-așcă ias Ușchem pus-ios în una Pișten puțchis Ana e ghidăr ias Și-n mă-șchem nălaș Câși no balanu dic Și-amen bărdiză Și-n vuașchiz no noș Fialca și-așcă ias Ușchem pus-ios în una Pișten puțchis Ana e ghidăr ias Și-n mă-șchem nălaș Câși no balanu dic Și-amen bărdiză